Shukor nakashlem jong unongsan Hima. Menteri Badai Kami Ekatanat Kam jengok kai pertai ubak poling doa. Habakran bikilat patai kubor mentah kejan mi jengok sautrik ujemang arajar arpulai. Loang baka Sorkar Thmu bentai Khambun syuk-syuk ki Jaka sakai ha Sohra. Palayok ru ia kejing terwa ban senai ke theme park ban sedang na mairang. Rani kor bat pan penkut cek haput asam. Ubak pol lapan bana baka theme park kandan hakitan ki ba marjan baka kat ling sun jengok Guwahati airport. Ha kabakan pensuk iki nongwan jengok kai pertai ban wan kai. Syuk-syuk ubak pol lai thuru bakaladan ke jinge lang hapdeng ki shlam tai kam ki bayade bakatanat jengok kai pertai. Ha ke jinge dan lang uchairman Badai Kami ya Meghalaya Tourism Development Corporation ubak san bor shulai. Ha ka ba ke jinge lang ki lai keren halor ban kenti ki jing mentoy na ka benta ki bri ki banit sa Haki MTDC prepare ki bahapo ke Jylla. Review meetings today bagi department dan dalam kawai kedai tourism department ada di dalam rekap jong chairman MTDC Pak Sanbor Sulai. Dia hari ke review meeting di laikan ya ke status jong units jong MTDC badan kelak state main concern keduni kalau ya kemudian bangin upscale ya ki facilities and continue facilities na bentaki bring ba pensa ini units kelak Jylla di kawai ba masuk na ya ni kalau ba ki proposal mentah kenya cuman kebeningkong kedai renovation but will introduce facilities ke my di Jaka kumka hotel Paimun nang orchid hotel dam umyam mau kasiang di milai keren itu pa kenang ban generate revenue Kham minta Sorkar Hindan ru ki joint venture hakini ki units akaba ki benta ki ba ke jong ki ba tray minta ba ke MTDC kan dan ke kita ndai hakaba ki facilities ki ba thamai ki ba ki private players ki dei ba la manne khamba in IT lagi dapat undang kalau memang apa PPP mode lane joint venture mode dia like nanta ni like redu sepan kumnoba ni nang berbahas show ya facility ya review mendasni kalau ni circuits tourism circuits in Sohra kaba ni develop Kham show di homestays bagi hotels di area nangta kadandru ke proposal na benta theme park ban sedang namairang ke itu lang syuru ranikor bat ke paisa border jong asal di kini ke theme park dan tahan ke makanya kasuk ada akses dulu ya ke Guwahati airport nak tergadau kan Kham kan pensuk ini visitors